Ida kecilan keceng sini li tadi manggil lah lo RSS cuma asik sidul bangke lake kutkam talut jamun puja kita Karbi Anglong asal masih sidul ke Anglong asal masih protect nanggi Anglong asal masih kira itu asik sidul sini tuh ke nang kita Karbi Anglong asal tuh ke itu me konane kutkam lutkam election nang kudulong long leta namlong asik sidul ke nang nih RSS tum kipi bom asik sidul awareness ke Karbi Anglong ara KTSC pentenglong Anglong ara tuh ke nang nih lagi ala so asik sidul ke lake kecil tuh tuar tuh pian non pini atum BJP atum yang konan awareness kita lagi, alang atum keci atum han awareness kita pikul lagi, lagi itu inglo atum man raipi naik pas pikul lagi, inglo atum man kita nong tang pikul si keci mana tuar tuh pinanggi, keci atum na election kurang nangi, keci atum sudah kunjung long len long tuh, dia pikul lagi, pikul kali lo lagi. Jong si sikul bek ko tante inglo aso si long le ta jak kong dolo election ki ta jak kong dolo la pen vote ki jo jak kong election la pilo inglo aso si dolo la sini tum ke RSF bongo ta tum ki dia sikul le wane sikul nangne la pen Karbi Anglong raja ni samsel ala so sikul ke lasi dilege pachini bangke non kijusi bangke BJP tum polo article tweet implement lo batang direct funding alam lok si rara pan ke palu lo sita isialam nang nilika tu dam kang alang kon karju kang tung mangke Karbi Anglong arara kari ke kopilo article 244 si kari Karbi Anglong rat ke article 2 le kari piri Karbi Anglong ham song do anta article 244 amendment si song amang pat exide autonomous statement tu si keloima autonomous state komentu si implement puma labang local pensi amang pat exide song doan political party ta la pensi no ki song bom ini non labang so 125th amendment along jong si tu article 244 by implement on exam utante ala article 244 amendment election ke cepat hai song ke sen utante al kutale vidaji laptama ke manta ake mang do chokku kasi kitu ciela make Karbi Anglong rada kari dongsi supply utante article 244 cholo tuiti kali lapen ala election commission ke ko jodai ke kali itu tensi open poll itu kali itu make mang ke lagi article 244 bang implement back nang solano jadi budai mangke lapen non kilangi arat atau non pakai itu tadi nggak lo diambil aja non kilangi lah langsung amendment ahut jongsi labang constitution amendment jongsi labang article 244 jongsi implement kontek hello to tante itu ningkan oh bang itu ke pabilo lapen itu akimangke sit oke pra bat nangji tu nangji beli tu kimangali emisi yang hoi bat unai beli tu kimangali halake itu mah council ke itu adet cirayon elo beli tu otonomas state ki hang lo otonomas state ki hang lo tu jago hala sit oke emisi yang hoi bat nai beli tu hang kali ha 1969 bet abang tu emisi yang mahal nang kek betame otonomas state long nangji macam mana council asit bat unai beli tu mahal kalau tidak song ada lasit oke berapa emisi yang hoi bat nang di pon le kalau tidak song hang kali kalau tidak lah kali kasih song kali kasih song ke emisi otonomas state cun nang di tapi cun pu fansi itu tambah apa tenon ke pacunai kumalo non ke pacunai pelotang te Karbi Anglong otonomas council nang kacaria CM penting lo MP emela tu sedon pacunang jilo hala tumong si arpu dulu hala so arpu jong je papleng tek pulo tangte alang le tota la bang song hoi pen si opup da chulu Karbi Anglong arat ke kari ke BJP long do Karbi tum otonomas state dari article 244 si kari te non BJP long do Karbi atum da article 244 ke nang ne article 2 si nangi non mat ke implement unelang asawo ka sik sak do chelang pacun unelang te article 2 da pilo pacun undet kente hala jong si pacun pude ta pacun lo ini ta Constitution long kedo hormusai dulu Indian Constitution long kedo hormusai article 20 the Indian Constitution long lo article 244 the Indian Constitution long kedo lo lah ini dah lah kedo hormusai dulu sih ini dah
jong si ke papleng di ning hang council tu apen BJP atum jong si aning hang oton motor aning hang ke lututan te artikel si korei bang pai bulan serau jong si nang tum tek tep lutang te ang hoi pet lo milu jadi kui bang siam tulira bang hang tu ma